Nyakora giporo dhi nyime koda weche manyien mag migago ka chenro mar keto ohinga matindo magayo joriemb geche apaya kata bumps osechakore apaya ma Juja Farm manie kaunti ma Kiambu. Ma en kaluwore gi medruok mar masira mosebedo ka neno e apaya no. Chenro no itayo gi jotend gwenge makono. Jodak go wacho ni masiche mag apaya osebedo ka medore apaya manyien kaluwore ni riembo e ng'we airititi ma bende koro keto ngima ji kamarach. Juma achiel mokalo familia moro noweto nyithindo adek e masira manotimore apaya no ka nyathi machielo to pod yudo thieth e osiptal mar Thika Level 5. MCA ma Kalimoni Godfrey Musheke owacho ni chenro no biro chopo nyaka e gwenge ma Athi kod Komo ka koro okwayo oganda matiyo gi apaya no mondo obed motang'. Bende okwayo piny owacho mondo chiw omenda ne kambi maloso apaya no mondo giket ranyisi mag apaya manyalo konyo duoko piny masiche mag apaya. Contractor alifikisha barabara pahali kunaitwa Juja Farm na ilikuwa ni kwa contract moja kubwa ambayo ilikuwa ijenge kuanzia Juja kwenda Athi na kwenda kushikanisha na Komo, na tunaomba serikali yetu kuu iweze kumlipa contractor pesa ambazo ni kidogo imebakisha, na ili akaweza kukamilisha hii barabara kuendelea mbele kufika pahali tulikuwa tumezingatia itafikishwa. Tunaongea kwa sasa hivi kuna maombolezo tuko nayo hapa ya watu wa familia moja, watoto watatu. Juzi tumeweza kuzika pia vijana wawili kutoka Juja Farm na Athi ambao wameweza kupata maafa kwenye hii barabara. Na cha msingi ni kwamba hizi vifo vyote zimetokea kwa sababu barabara hii hakuja kuwa na bumps na pia haijaweza kuwekwa rangi ili tujue matumizi bora ya barabara. Tunaomba serikali na contractor mwenye alipatiwa hii barabara aweze kuhitimiza, kuijenga kwa wakati unaofaa ili tuweze kuepuka maafa ambayo inatokea haswa kwa vijana wetu na pia kwa watoto wetu wa shule.